Perezida wa Sena, Perezida w'umutwe w'abadepite na Minisitiri w'intebe bo bagenerwa buri wese umushahara mbumbe w'umurimo ungana n'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 4,346,156 buri kwezi. Buri wese muri bo agenerwa inzu yo kubamo ifite ibyangombwa byose. Ahabwa imodoka imwe y'akazi buri gihe n'ibikenewe byose mu kuyifata neza byishyurwa na leta. Agahabwa amafaranga yo kwakira abashyitsi mu rwego rw'akazi angana n'600 by'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi, akanyuzwa kuri konti y'urwego bireba. Buri wese muri bo kandi ahabwa uburyo bw'itumanaho rigezweho mu biro no mu rugo, bigizwe na telefoni igendanwa, telefoni itagendanwa, fax, internet igendanwa n'itagendanwa, telefoni ikorana na satellite ndetse na antenne parabolique, byose bikishyurwa na leta. Ahabwa kandi amafaranga yo kwakira abashyitsi mu rugo, ahabwa 600 buri kwezi yo kwakira abashyitsi. Ahabwa amazi n'amashanyarazi, byose byishyurwa na leta. Agahabwa uburinzi buhoraho ku kazi, mu rugo n'ahandi hose bibaye ngombwa. Amabwiriza ya Minisitiri ufite imiturire mu nshingano agena agaciro ntarengwa k'inzu ihabwa Perezida wa Sena, Perezida w'umutwe w'abadepite na Minisitiri w'intebe. Ba Visi Perezida ba Sena, ba Visi Perezida w'umutwe w'abadepite, aba Minisitiri n'abandi bagize guverinoma bashobora gushyirwaho na Perezida wa Repubulika, ni ukuvuga babandi basohoka kuri yellow paper, bagenerwa buri wese umushahara mbumbe wa buri kwezi w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2,534,861 buri kwezi. Abanyamabanga ba leta bo bagenerwa buri kwezi umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2,434,613. Ba Visi Perezida ba Sena, ba Visi Perezida w'umutwe w'abadepite, aba Minisitiri n'abandi bagize guverinoma bashobora gushyirwaho na Perezida wa Repubulika n'abanyamabanga ba leta, buri wese muri bo agenerwa amafaranga y'icumbi angana n'500 y'u Rwanda buri kwezi. Aya ayahabwa buri kwezi hatitawe ko aba mu nzu ye cyangwa se ko akodesha. Bahabwa kandi amafaranga yo kwakira abashyitsi mu rwego rw'akazi 300 y'u Rwanda buri kwezi. Aya ngaya anyuzwa kuri konti y'urwego bireba. Banahabwa amafaranga yo kwishyura itumanaho rya telefoni, internet na fax byo mu biro angana n'amafaranga y'u Rwanda 100,000 buri kwezi. Bahabwa amafaranga y'u Rwanda 40,000 buri kwezi y'itumanaho rya internet igendanwa. Bagahabwa amafaranga 150 buri kwezi y'itumanaho rya telefoni itagendanwa. Bahabwa uburinzi buhoraho ku kazi, mu rugo n'ahandi hose bibaye ngombwa. Bahabwa amafaranga yo kwigurira ibikoresho byo mu nzu miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda, bakayahabwa iyo batangiye imirimo iyo gisohoka kuri yellow paper. Aya mafaranga atangwa rimwe gusa, kabone n'ubwo habaho guhindurirwa umwanya w'umurimo. Ubwo bivuze ko aya mafaranga ahabwa umuntu winjiye muri guverinoma bwa mbere. Amafaranga y'icumbi ya buri kwezi ntabwo ahabwa umunyapolitike mukuru w'igihugu iyo yahawe na leta inkunga y'icumbi yatanzwe ingunga imwe ingana na miliyoni 12 z'amafaranga y'u Rwanda. Abaguverineri b'intara n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali bo bagenerwa buri wese umushahara mbumbe wa buri kwezi w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2,434 n'amafaranga 613. Buri wese muri bo anagenerwa ibindi bimufasha gutunganya imirimo ashinzwe, birimo amafaranga y'icumbi angana n'400 by'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi. Bagahabwa amafaranga yo kwakira abashyitsi mu rwego rw'akazi angana n'300 buri kwezi anyuzwa kuri konti y'urwego bireba. Bagahabwa amafaranga y'u Rwanda 100,000 buri kwezi y'itumanaho rya telefoni, fax na internet byo mu biro. Bagahabwa amafaranga 40,000 buri kwezi y'itumanaho rya telefoni igendanwa. Bagahabwa 150 buri kwezi by'itumanaho rya telefoni itagendanwa. Bagahabwa uburinzi ku kazi, mu rugo n'ahandi hose bibaye ngombwa. Bahabwa amafaranga yo kwigurira ibikoresho byo mu nzu ariyo miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Aya ngaya ahabwa buri wese yatangiye imirimo. Aya ni amafaranga atangwa rimwe gusa, kabone n'ubwo habaho guhindurirwa umwanya. Amafaranga y'icumbi ya buri kwezi avugwa mu gace ka mbere k'igika cya kabiri cy'ingingo ntagenerwa umuyobozi w'umujyi wa Kigali cyangwa se wahoze ari guverineri w'intara usubiye ku mwanya w'ubuguverineri mu ntara yigeze kuyobora. Iyo yahawe na leta inkunga y'icumbi yatanzwe ingunga imwe arizo za miliyoni 12 mu gihe hakurikizwaga amategeko yabigengaga. Abasenateri n'abadepite rero, abasenateri bo bagenerwa buri wese umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,847,609 buri kwezi. Abadepite bo bagenerwa buri wese umushahara wa buri kwezi wa miliyoni 1,774,540 buri kwezi. Abaperezida ba za komisiyo muri Sena no mu mutwe w'abadepite buri kwezi bo bongererwa buri wese ku mushahara mbumbe amafaranga y'u Rwanda 35,000. Naho aba Visi Perezida b'izo komisiyo bakongererwa 30,000 buri kwezi buri wese. Abasenateri n'abadepite bagenerwa kandi buri wese ibindi bibafasha gutunganya imirimo bashinzwe, birimo amafaranga y'icumbi angana n'250,000 by'u Rwanda buri kwezi.
perezida na visi perezida ba komisiyo bo bagenerwa buri wese amafaranga y'u Rwanda 70,000 y'itumanaho rya telefone igendanwa buri kwezi. Buri musenateri na buri mudepite bagenerwa amafaranga y'u Rwanda 50,000 buri kwezi y'itumanaho rya telefone igendanwa. Bagahabwa kandi amafaranga y'u Rwanda 35,400 buri kwezi yo kwishyura ifatabuguzi rya internet igendanwa ikoreshwa kuri mudasobwa. Gusa amafaranga y'icumbi ya buri kwezi avugwa hano ntagenerwa umunyapolitike mukuru w'igihugu iyo yahawe na leta inkunga y'icumbi yatanzwe ingunga imwe arizo miliyoni 12 mu gihe hakurikizwaga amategeko yabigengaga. Bahabwa kandi amafaranga y'ubutumwa imbere mu gihugu. Iteka rya Minisitiri w'Intebe nimero 92/03 ryo ku itariki ya mbere y'ukwa gatatu mwaka wa 2013 rihindura kandi ryuzuza iteka rya Minisitiri w'Intebe nimero 53/03 ryo ku itariki ya 14 y'ukwa kabiri 2012 rishyiraho imishahara n'ibindi bigenerwa abakozi bo mu butegetsi bwite bwa leta. Aba ni abayobozi b'ibigo bitandukanye bya leta. Iri teka rya Minisitiri w'Intebe ni ryo mu 2013. Hagendewe ku buryo abakozi ba leta bagenda bongezwa, birashoboka ko imwe muri iyi mishahara tugiye kuvuga yaba yarazamuwe. Umuyobozi mukuru cyangwa CEO w'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB agenerwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2,656 n'amafaranga 658 buri kwezi. Umunyamabanga uhoraho w'urwego rw'umuvunyi wahabwa umushahara w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,828 n'amafaranga 988. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'amatora wahabwa umushahara wa miliyoni 2,011 n'amafaranga 950 buri kwezi. Umuyobozi w'ikigo ngenzuramikorere RURA ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda nawe ni miliyoni 2,011 n'amafaranga 950. Umuyobozi mukuru w'urwego rw'iposita mu Rwanda wahembwa miliyoni 1,613 n'amafaranga 167 buri kwezi. Umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ahembwa miliyoni 2,855 n'amafaranga 286 buri kwezi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama y'igihugu y'abagore wahembwa miliyoni 1,330 n'amafaranga 80. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama y'igihugu y'itangazamakuru nawe ahembwa nkayo miliyoni 1,330 Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ubwishingizi bw'ubuvuzi bwa gisirikare MMI ahembwa miliyoni 1,828 na 988 buri kwezi. Umuyobozi wa NAEB ahembwa miliyoni 2,011 n'amafaranga 950. Umuyobozi wa RAB nawe ni nkaya ahembwa. Naho umuyobozi w'ikigo gishinzwe amakoperative ahembwa miliyoni 1,613 n'amafaranga 167 buri kwezi. Umuyobozi wa RSSB ahembwa miliyoni 2,723 n'amafaranga 238. Umuyobozi w'ikigo gishinzwe gutanga amasoko ya leta ahembwa miliyoni 1,828 n'amafaranga 988. Umuyobozi mukuru wa kaminuza y'u Rwanda ahembwa miliyoni 2,011 n'amafaranga 950. Bitewe n'igihe gishize ndetse n'uburyo abakozi ba leta bagenda bazamurwa mu ntera mu birebana n'imishahara, iyi mishahara imwe muri yo cyangwa se yose igomba kuba yarazamuwe. Ibirebana n'iyi mishahara y'abayobozi batandukanye ni ingingo ikunda kwibazwaho na benshi, cyane cyane ku birebana n'imibereho y'abayobozi bakuru b'igihugu. Tubashimiye ko mwadukurikiye.